Kahima nong klau, kahima ke bapau khmat na pedang gihima khasi. Haga jingya kun persya jingwan le don bor ki pareng. Hakis nam khat praspa arpau ter lingba us tirot sing kala kenjo sanspa snam ke jing ya lenti jongka kum kahima. Kene kahima la sengya ka haus nam khat sanspa arpusau. But us beningkong jongka us sya jers kat ba us tirot sing uri boshipau. Kini kahima nalor arpo ngot kis bapura haka khan kala don ru san ngot ki acting ki bela sensyar yaka haka jingdap san spa snam upa PM us bementa lem us khna upa KM le kila pentep bagahima kan penlongi ki program baper ban rakhi yauniu maujam kejing rakhi kan sedang naduk henriu tarik unok pra arja arpusau badan pun kot pat haka arpu ar tarik uyayong arja arpusan. Nakalian tungi kahima ladan kecil krek nak bertahan celebrate ya kan jubilee kebenkat Green Centennial Jubilee celebration kabangila tumuban pen long kawan start akan 2 Desember mentaka senam ban men pun pada hari besar jam April action manwan ini suatu bangila Kamslam sedang dan celebrate kene tinggal form yang komiti jangka Jubilee Celebration Committee jangka Green Centennial Jubilee kebangan industri oleh chairman menteri di member angkat di khas sawut di Sadasno jadi time loper ngiladon kini kilong ki activities nak benta ingin rakyat, away long ingin pelong football, jongki ramba hagis Catholic zone, but kini zone punya pun inu di tim di propose ke final, kini poi pada harga final pelong hamairan, harga baka price tentang long life aja, but sheep aja kerana Nantai akan tak kentai belong ya ka basketball. Prize kelong si pojar pasang aja. Kendon dulu nak kentai itu ki long ya set nam tebet belong ya ka archery competition. Ka prize kelong individual kelong sang aja, but al aja. Nak tak grup ibu sebuah aja, sana aja. Kandon grup ka cycling, kapan penlong 9 March, ber April nak mentai di Sirang Pentai. Ka prize juga kandon raja, sama aja, raja. Kandon grup ka marathon, ia kini ke marathon gila penkrek nak katakan penlong ka seni kawajan berkata juga celebration. Maka prize dong ki galong nak lagi silvan galong si boja san aja aja. But ki consolation prize san spa. Ya ki consolation prize ni ayat atli. Nak lagi women ka first ka prize galong dua aja live aja aja. But athlete the consolation prize. But nagamta kicing rakhe, syaban rakhe yakinika. Yunin penlong ka cleaning drive, kumbuai kita jom kicing rakhe yakinika Jubilee. Haka arpo itu Desember haparo ki shnong ki bangidon bentuk bentai dan sispa bentuk tam ki shnong baru shnong ki simeta kaban le yakinika cleaning drive. Hajis no joki. Ka indon ki competition jong ka quiz na kebenta ki school kebangi laku iki prize ndru hajar lai hajar ka ar hajar nalor kaning ibu second competition Kebakar prize terkini kalau nak lagi school, kalau praja, sahaja, araja.
Indon luka poetry competition ka prize kalau lain aja, aja kecil painting competition ka prize luka kalau lain aja kecil Nun luka skit competition ka skit syapang katma jong uturat sing. Ini yang kena skit nilai dan penlong kanong ba aku minit ya skit nilai dan penlong dengan video clip hakaba in submit kabani sabisha monogolong medeki bajong but price jong ka kalau arpo baja kanun luka panel discussion hakaba nilapan kre iki kerdeng kaba ngimpat ka panel discussion ka kadai sakang ka tiga dusdur but indon ki panelis indon moderator hantu hakaba ngila book Yaki bat ngempat yo biaka kerteng menu bandai ta tenrei ngila suggest si Ibril bat keba isutu bagi ngempat yo ekecitip ki laki tikena na emban like before na kita bisim ta but the price kanong san haja but kata belum yo but sakawai belum nakaliak lima kelapun kredo Nakabenta bandon ka documentary nakabenta ki hima di Paraguay. Ka lamayu bang kasnai ka antan to ke hima. Bang ila pa siki nong isimta siki nong ruai nong sna bikin sa tip ini. Nalor kita Indon sa singing competition hang singing waktu bat dua kibabun kibenta kibangin sayo bani simbenta ki jauh tenrai dua kibangi hak singing kibakut insapulong kita dan kalian kejoni ni empau ni kerpa ia kinok sosno jom ke himana klok pengajar ke himana klok kini yang bergerak yang dalam sim competition ha kita berber markolong kadak melong ilne kadak jo kecing rakhil sak mau yang hima kawai yang hima ka donal kerkesi ka penmik uturat sing long wen lagi long yale lalot jo ka sa ri kasi gijoni bat kaptam ularong hatup jo ka unsung hero of the Northeast jangka ring dia tujuh. Kau kejumi dari keras kawaman, penting baik ia kacing tu jangka hima, baterai yang di dalam sanspat senam jangka hima nongklang, nabi kalau saya kah senam kat sanspat apusam. Te, kini kau ke kawan. Pensa akan mau di majau ini, kalau kalau kajing pentip seperti dia kajing nak kajing star, jom ki beri ini mendaduk sanspa sedang mencuat, ilana, manfaat yang dekat, sensial kejauh Hakam pakai isno lang. Kikat tu kini banyak try nobay man perlong kahima. But then pakai senam. Magta kan di lomdo, lagi senam. Musa jam lomdo. Kira menjur kira kan. Man perlong himano. Makunta kira rumlang. Ban kilera ban form dia ke himano kelam harba kahat mata jom kakan long poka sinong long kelam kepada sinong pereng jom katakan area kata kuat bat hadir ke form jom kia ke hima kilawat sein kemudian long konda kita kain Tawan, bat kili kedua itu saja penjasin, bukan
nasa tayo tayo dia buat hati ajan Himan Ulau tentang Odwar kemerdekaan minta jawab sama mereka pun bat hadir ke sini duduk kalau kerap ke kajor kalau kerpan itu mau sibdi man belong ke jadi sensasi man belong sir cuma sensasi di majuki bagunta hadir ke rio ibu kalau tuh sir ibu maka kita kalau sedang katsan sepanjang usaha bat kumbagalon akipuan na kihima ile matpaniar na tang dapat dia sama tang dapat kesyukur di banjar so malam ma tang hadir ke toko Islam hakisim ke hadir buar wala ilalapan personal kat sautin kira ibadah sokong dari kejohi makumta la tebru di kahima nomlau kahima kat saupra dari solan di ramdo ki kat saupra makumta la tebru ka kung kahima kat saupra ban hadir juga kata hadir ke kelas macam tu saja menunggu latung yung persaja but halat kali itu sudah mau kajian petang yang kita kisahkan kepada sensian bagaimana but hadir juga na hadir yang musik saja lawan persaja tahu sendiri sih. Mungkin saja nak kat sahabat kat sahabat kanai bukan. Usahaja kalau sedang kat sahabat kat sahabat. Terus ini mulai dari berkat tu. Bersama dengan kat sahabat bukan terus bukan. Usia besar jom secara sedang terus bukan country master usah one subsong usia bersama country master usah kan usah one suwanya kasih bersama sedang usah like away maka dia mulai kalau one sisi bersama sedang usah like away kan usah jurusan Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya